pala doho tama nami kan. Yang pala doho tama nami na babalu. Anon gabi makatay mo siya lagi di siya. Godang do pasu-pasu tuina na babalu. Tong do godang. Iya. Jadi omana berpudi panotoro di hita. Omaka wanita hebat. Iya. Jadi lau manotor manasida di lasni rohata, di lasni rohanasida, di pestata, di bagasa sadarion, permusik nami, bedamang ma godang mula-mula, padomu ma tu godang soba. Baik. Jadi ialah lau mangalia ma akai nanami, asal lihat penggabian, lihat parhorasan, lihat hai pason, lihat pasu-pasun itu hatta tu akai nanami song linang tu poparan nasi dasalu na bedamang ma godang lihat-lihati. Bang, iya godang lihat iya 140 bang. Oleh ate mah di permusik nami. Gabe bang gabe. Jadi setong do managa maka pasu-pasun itu hatta aka inanami. Baik damang ma laguna pasu-pasu hamiot Tuhan. Pasu-pasu kami Tuhan. Dong. Baik bang. Hehe. Terus pasu-pasu kami oh Tuhan, sayu seho dameni, saya teho tangami Tuhan, leho tua gogobi, yeah! Di portilion, baik maaf Tuhan, abaurat nilas di roha, tuna marsati, tuna dangoli, gabe pangapuli, pasu-pasu kami Tuhan. Pasu-pasu kami oh Tuhan, sayu seho damemi, saya peho tangami Tuhan, leho tua gogomi, di portibion baik maaf Tuhan, monang maraloho dosa, di baik gogomi, talu musuhi, si bolis pangagoy, ho
Pasu-pasu kami Tuhan. Pasu-pasu kami oh Tuhan, sayu seho damemi, saya peho tangan di Tuhan, leho tua gogomi. Di Portivion, ban maaf Tuhan, si patu pahadameon, ban maaf Tuhan, saut purohami, nama si hosomadi. Pasu-pasu kami oh Tuhan, sayu seho damemi, saya peho tangan di Tuhan, leho tua gogomi. Hidup orang putih musik. Hey! Sai bayan mahami Tuhan, sai bayan ma Jesus lingolutan, hangoluot manang hatanai, taulahon malomo di rohanan, tapadao majak ni rohai. Ayat 2. Bolo Jesus domian di rohata, di ngoluta taulas ni rohama, ada meon ngolumi pardagingon, di tuhata radero isude. Para si roha boloni, para si roha, Tuhani, debatasi gonggong parlu tani, somasari tahe holong nirwani, disude natino panai. Mose Horas. horas mate horas. Jadi songonima di hamuna kainanami. Tung songoni pe na bui terpasat tami mabe lasro hamuna. Tong dono nami songonatan situ tua siti siopa golang-golang pakarahuna. Tung songoni pe na bui terpasat tami palasro hamuna di pestata di bagasa sedarion. Tuhatama na manggohi pasu-pasu. Gemba tutu. Permusik nami Gabe. tinahu meltio bina itu panuhatan. Bedamang ma sitio-tio laus padomu ma tuhasahatan. Baik nasakan. Iya, baik apa? Saat di Solu, saya saat ma datu botean. Horas ma tutu, horas ma tutu. Jadi dihita penasehat. Wah, ramah hita tujolo manang orang nama mewakili. Orang nama mewakili manang rapo hita jolo. Molo rapi ta Roma amun sudah. Isero pero nga penasehat. Namula. Jadi ala inang isima muat Olo, mau lihat mak. Kamu dekat ada. Dihita salhuna hawa manami na namin na pinarsangapan. Sonari sahab mahita tu pemilihan Badan Pengurus Harian ni STM Saudut Sejati. Di hamua manami do inamami salhuna nakining nungamar pungu hami sude penasehat ni STM Saudut Sejati jalan nungamar dos nitahi hami. Jadi atas songonoma formasi ni kepengurusan ni penguata. Ano sukudok-kudok hamu manang nasetuju manang adao. Satabi. Boleh ada mak?
Jadi berpenanginannya mahita sa tabi. Ketua Ima amata situa doktorandus Lubantobing MSI na tinggal di Gang Jabat. Anon toko pesukuro ko ham. Na paduahon sekretaris Ima amata Aritonang siap perita obat. Nomor 3 bendahara Ima inata Nyonya si jabat Porus Iburian. Sian Kang Jabat. Molos komisaris, hotma komisaris sina perjolo. Militon lak kiningan, kami sian penasehat. Jadi molos setuju do hamu sudah anggota ruas ni STM Sardut Sojati, anod do ko kamu masa tolong, mau kusukurate. Jadi buat sa tolong mahita saluhu na dinok kutotoh kamion, molos sa tolong bohita do kamu masa tolong. Mau lihat apa? Mau lihat apa? Saotik tabaku ala holak ketua umum ponahu pasatamion, molok ketua satu dot wakil dan non nasida manotuhoni pengurus harian na bentuk sedakingani. Atas 5 keputusan ni kami siap penasehat, mulai ada manihida Watima Horas. Jadi pinangido pada hormat tu badan pengurus harian nak tato tuhos nak keningani Roma nasida tujulon asa talantik. Odoh akanata. Inata. Waduh mana komisaris ate. Waduh. Sampai. Jadi kalau kamu mah udah ada mah. Jadi di kita saluhna, dia mau manami do ina nami, nang lantihot tama pengurus harian ni Punguata STM Sardut Sejati, nunga jong-jong di jero nami on nasida. Nunga sudi hita manada nasida. Jadi di hamu amanami. Amang ketua situa doktorandus Halu Bantobing MSI. Dohot amanami Aritonang. Dohot inanami Nonya si jabat Porus Iburian. Nunga hutotoh kami hamu amang dohot hamu inang gabi pengurus harian ni STM Sardut Sejati. Alani di bagasan Arion lantihon nami mahamu. Anggia ba di pas-pasutuhat hangulau mangulau muna. Anggia ma marbungaran punguanon alani pakohon ni papena muna tujulon nyari. Posorohan nami tailungan yang matalibatama hamulau mangulau muna yamang. Dohoton pulantik kami mahamu resmi gabe pengurus harian ni punguan STM Sardut Sejati untuk periode tahun 2022 sampai dengan 2023. 2025. Horas mahamu nama jalaton, saya tuatan nama mas hamu. Horas malita salut na botima.
pengurus na baru. Iya. Rasalang mah pengurus STM tahun na baru. Iya, selamat mengemban tugas. Iya. Jadi songon pengiduan ni penasehat nak kaningan ala di struktur ni STM ta dung ketua umum adong do ketua sada ketua dua ketua tolu lah songonia non sekretaris sada do sekretaris dua. Jadi marapot do pianok kita di badan pengurus harian lau manut tuhon nagabe ketua sada ketua dua ketua tolu songoni nang sekretaris sada. Oh sekretaris 2 dohot bendahara 2. Jadi sunari saat maita tu pengundian hadiah utama. Tete homa saya. Mauliati marohatku diho oleh mata tokto dibain suri dengan bahasamu naung nilehonmu diawon ai di patongon hotokto sude nariko diawon tabasada marohata martang yang mahita mau liate dot puji-pujian ma di pasat rohanami tuho di debata jahuba amanami namara bangsa di bono gijang na toktong mandongani hami majongjongi ulon nami siana sogotan saat tu pertikianon ima di pesta ulang tahun ni STM nami na pa 52 hon jala pesta parulupulupun jubileum na pa 50 hon tung takas do hami saluhut na marlas ni rohal di Tuhan disalani tamasi tutu hami pasahaton hamulateon ni rohanami tuho songoni mali Tuhan pamaletok kami tong akka sude na mangurupi hami di pesta namion terlumobi akka na mga leon akka subangan tu panitia gabe saluhutna li Tuhan rencana sakap ni panitia boy tercapai kobartu na ni rencanahon na sida pasu-pasu ma amanami inanami namanupahi ulon nami di bagasan sadarion pasu-pasu hami saluna sude anggota ni STM namion jala pasu-pasu ma pengurus na baru terpilih di bagasan sadarion lau mangula saat tu tahun 2025 satu kenai nang mula mahami meninggal loning ananot dongani hami di perdalanan pada kaparmaran asa saat kami tu bagas nami B di bagasan hai pason di bagasan lasni roha nang di bagasan sadarion oleh Tuhan poma toktong nama dongani hami dinarak mangido hami di tangiang nani ajar homu tangi homa tangiang nami rak mahi tamadok tangiang ale amanami na di Banua Gijang sai pinorbadia maguarmu sai Roma harajaunmu sai saut malomo ni roham di Banua Tongon songon na di Banua Gijang lehon matu hami sadarion hanguluan siapari sesa madusa nami songon panisanami
ni dosa ni dongan namar dosa Tuhani. Unang hami togio tu pangujunan, balua mahami sian pangago, ay horona punah harajaon, do tahagugun, rodia sangapon saliling nililing na. Amin asini rohani Tuhan Yesus Kristus, kolong ni rohani di bata ama, do parsauran ni tod di porbadia ma nama dongani hitaon saluhuna. Amin. Jongjong mari so panitia asa dijalangi aka dongat tahita. Oh ya, permusik nami sada lagu naik sambil marsi jalangak kami Otano Batak. Ya, baik mama samar sejalan kita. Iya. Hidup. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Oh Tano Batang, saya dah malu tua, saya dah tua, dango lomodon, dango mataku, saya masih hondoa saya tuho. Iya sudah Otano Batak iyo Otano Batak saya utang dapotonokku tano haguda dapo jodoh Tano hago jataki